Sedurung titiang ngawadarang sambrama wacana makin ngiring sarang sami titiang ngaturang penganjali umat. Om Swastiastu. Suksema titiang atur maja kering ide sang yang widiwasa antuk titiang ide irage sane praside makumpering tiriki. Inggih Bapak Kepala Sekolah sane banget wangyang titiang serta ibu guru dan pegawai sane susmaning titiang lan tipal-tipal sane tresna sihin titiang. Inggih irage sarang sami sampun praside malinggih ring tunggu si puniki gerasane sekacang kemolekan palemahan paican ide Brahma sane sampun kaiken kapat sing irage nanging napi ketain irage inget teken punyanan napi ketain irage matrasna tekenen lingkungan. Jawabannya nih yante wantah ten sampun akeh paican palemahane sane sampun irage pasayang nanging napi ketain palemahan tain ngerasanin tresna irage ngiring mangkin sareng sami nyanyi sekacan paican ide ring driki sampunang malih ngutang lulu plastik sane praside ngerusak palemahan irage. Inggih wantah asapunike sambrame sane praside atur titiang nunas pengampura antuk sapagi wangi titiang ngatur mugi-mugi ide dane ngakadengen. Om Santi Santi Santi.